Reka mbasuhuze ari nako mbaha ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri mwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye, mbabwira ngo ikaze muri aka kanya tugiye kuba tubana namwe muri aya makuru yacu. Ninjiye muri studio za Afri News Time maze kuba nakira amakuru y'urugamba ruremereye cyane, urugamba rwahuje M23 na Coalition, rukaba rwa urugamba igitero cyagabwe na nubundi ngo kigamije kwigaruza umujyi wa Uvira. Cyari igitero kiremereye cyane, igitero ndetse cyongeye kuba cyagaragaramo ingabo z'u Burundi. Twari tuzi ko twabonye mu misi ishize ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga cyangwa se wajyaga no gufatwa, tubona ingabo z'u Burundi zurira amakamyo zisubira iwabo, twibwira ko zaba zivuye muri iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuri ubu amakuru agera kuri Afri News Time aremeza ko iki gitero cyari kirimo n'ingabo z'u Burundi hamwe FDLR, Wazalendo n'indi mitwe yose isapotinga cyangwa se yaje kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kumva uburyo iki gitero cyari kiremereye, ariko nanone muraza kumva agashya kakozwe na M23, n'agashya utapfa kuba wakumva ahandi mu bindi bisirikare. N'agashya rwose M23 yagize abaturage itabara kandi iri no mu mirwano. Reka mbanze mbasuhuze rero kuri mwe mwese mutwumva muri Iburayi yibwota amasimbi hakurya y'amazi, muri Amerika, muri Aziya ndetse namwe muri Afrika duherereyemo. Sinarenga ntababwiye ngo yambu ni bya Mungu ubasuhuza. Mugiye kuba mubana nawe muri aka kanya tugaruka twerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitero cyari kiremereye cyane cyagabwe kuri M23 kigamije kuba cyakwigarurira umujyi wa Uvira, ariko siko byaje kuba byagendekera. Iki gitero cyasanze abahungu ba M23 intare za Sarambwe Special Force bahagaze neza, ndetse basanga na marine ya M23 muri Tanganyika isa naho imeze neza cyane rwose, ivuga iti turabasha kuba twahangana kugeza ku munota wa nyuma. Ariko ntibyaje guhira. Iki gitero nubwo cyari cyaje gifite ingufu, cyari cyaje kikwije haba hasi ku butaka, gifite artillery, gifite mechanized, gifite support yose ihagije, ndetse gifite na air defense cyangwa se uburyo bwa Air Force bushinzwe kuba bwatanga umusada cyangwa se bwarwana n'umwanzi bunyuze mu nzira y'ikirere. Reka rero mbabwira uko iki gitero cyagenze. N'urugamba rukomeye rwasakiranije M23 n'ingabo za Kongo FARDC hamwe n'abafatanya bikorwa bizi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitero cyongeye kugaragaramo ingabo z'u Burundi mu gihe byari bizwi ko zaba zarasubijwe iwabo mu gihugu cy'iwabo, zitazongera kuba zagaragara muri iyi ntambara M23 ihanganyemo n'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igitero cyagabwe n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakigabye ku ngabo za M23 ziri ahitwa Luanga, na gace kari hagati ya Uvira na Makobola, ariko bikaba byanatumye aka gace muhe bravo M23 muyikomera amashyi mw'abantu mwe bakunzi bayo tudahwema kugeza amakuru yayo uko abateye ku rugamba. Byanasize aka gace ka Makobola kari katurutsemo umwanzi M23 ikigaruriye. Muraza kumva uburyo M23 saguse yagarukiye, ahubwo ikaba ifite intego zo guhasha umwanzi kumugeza kure. Muraza kumva gahunda y'amakuru twataye, uburyo M23 igiye kuba yakwinjira mu zindi teritwari zikurikiraho cyangwa se mu zindi province zikurikiraho kugira ngo ibashe kuba yahasha burundu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse yanavuze ko igamije kuba yanakura akubutegetsi Felix Antoine Tshisekedi ititaye kubyo amahanga avuga, kubera ko amahanga akunda Felix Antoine Tshisekedi kubera ko abagemurira amakarito y'amadolari cyangwa se n'ayamabuye y'agaciro.
Muri iyo mirwano rero urusaku rw'imbunda nini ziremereye cyane zumvikanye cyane umwanya munini. Amakuru agera kuri Afri News Time aravuga ko n'abari mu gace ka Makobora aho iki gitero cyaturutse bari kumva ibibunda n'ibibombe ndetse n'intwaro ntoya zivuga uruhogere ubudakuraho. Ni urugamba rwamaze umwanya muremure cyangwa se amasaha manini, abahanganye bombi bashaka kuba batsinsura abandi, ariko biza kuba byarangira M23 ibanesheje ibasubirayo. Muyihe bravo rero muko kusubizayo umwanzi wayo, ni nacyo cyatumye bavuga bati dukomerezeho aho n'umwanzi yaraturutse tubashe kuba twamumenesha amenengane. Kuri ubu ibifaru by'umwanzi cyangwa se by'abimodoka by'intambara bya mekanizme hamwe na artillery yewe birimo birashwiragira aho babikuye ahangaha Makobora. Ni igitero cyari gifite ingufu nyinshi nkuko isoko ya navigation itugezaho amakuru yabidutangarije, kandi cyari igitero ngo kigamije kwisubiza umujyi wa Uvira, kandi ni igitero cyajemo n'indege zo ku ruhande rwa FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru tugeraho yemeza ko izi ndege zananiwe kugera mu kirere hejuru y'ubutaka bwari burimo bubiraho imirwano. Ubwo ni ukuvuga ngo M23 nta wamenya uburyo yakoresheje, ariko ntabwo zigeze zigera hejuru ya M23 ngo zibe zayibombarida. Iki nacyo akaba ari insinzi kuri M23, kuri mwe mwese mukurikira Afri News Time. Hari uburyo twagiye tubona amakomantere benshi batubwira ngo iyo muvuga amakuru muba mufite ngaho musa naho muherereye, ariko ukuri kuriho kuravugwa. Niba izi ndege zahagurutse zari zirimo iziriya zitagira abapilote za drone ndetse na Sukhoi zigahaguruka, ariko zajya kugera mu kirere kiri kuberamo imirwano zigatangira kubura network cyangwa se uburyo bwo kuziyobora, nta mpamvu umuntu atavuga ko ari ubutwari bwagaragaye muri iki gitero cyangwa se muri iyi mirwano yahuje M23 n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeza kutugeraho avuga ko ubwo Uvira yafatwaga na M23, abarwanyi benshi bo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye ahitwa Mboko. Aka gace ka Mboko nako kakaba karigaruriwe na M23, ngira ngo ni ku munsi wo ku tariki 13, ni umunsi w'ejo bundi washize, kakaba karasigaye nako kageze mu maboko ya M23. Aka gace rero gaherereye muri teritwari ya Fizi, aho nabo naho bakaba baroherejwe umusada coalition. Aha naho yarageze ku tariki 13 ubwo M23 yahabakuraga, bari boherejwe abo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari boherejwe umusada, bakaba nabo bari biteguye kuba bagaba igitero kuri M23 ngo bayikura ahangaha kandi bayijyane ngo bayigeze Uvira, banayishorere bigarurire umujyi wa Uvira. Ariko ntibyaje kuba byabahira kuko M23 yabakubise ndetse urutatatane, bahunga intatane, ndetse ibimodoka byabo byari byaje kuba byabaproteja cyangwa se bibaha umusada, byirukanka nabyo intatane bidahawe na oda yo kwiba byasubira inyuma. Nyuma yuko M23 ibakubise uruhenu bagatatana ndetse bagata inkomere ndetse nabitabye Imana aho ngaho ku kiwanja, M23 yafashe rero icyemezo cyo kudasubira inyuma nkuko amakuru yakomeje kutugeraho kuri ubu abivuga. Kuri ubu rero ingabo za M23 zikaba zikomeje gukurikira umwanzi wazo, zifite n'intego yo gucecekesha aho igitero cyaturutse ndetse no gufata ako gace
Kamakoboro bari baturutsemo, ariko aka gace bikaba biri kuvugwa ko M23 nubwo itari yabitangaza, amakuru atugeraho tugezwaho na navigation zacu ziremeza ko aka gace gasa naho kari mu maboko ya M23, agace Kamakoboro, kuko ntabwo na coalition irimo ikagenzura. Rero ni bya bindi bavuze ngo urwishyigikira rusoma, cyangwa se ushaka gusesa umuzinga w'inzuki ntagabazi ubugome bwazo. Nguko ko M23 bari bazi ko bari buyatake bakayikura hano Mboko, bakayijyana ngo bakayikura no mu mujyi wa Uvira, ariko byarangiye na nubundi ubwabo ku ruhande rwa coalition batakaje Makoboro, kuko ariho bari bagabye igitero baturutse ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nk'ibya wa mugani bajya bavuga ngo uwashakaga guhiga ahubwo niwe wagezaho arahigwa mu buryo bumutunguye. Aka gace ka Mboko kandi kari karimo abaturage bari barahungiye mu gihe cy'imirwano ya M23 hamwe na coalition ubwo barwanaga. Imirwano yanasize M23 ifashe umujyi wa Uvira. Hari abaturage benshi bo mu nkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira bahise bahunga bajya muri aka gace ka Mboko. Kuri ubu rero bari barimo bayatangira kuba bahunguka ubwo ba coalition yagabaga igitero kuri M23, bakaba bagize gutya barongera barahunga. Ariko mu gusubiza inyuma icyo gitero kwa M23 no gusatira muri Makoboro aho cyari cyaturutse, n'abaturage bo muri Makoboro nabo bahise bahunga. Rero bagiye bahunga basa naho berekeza baciye mu nzira y'amazi bashaka kuba bakwambuka muri Tanganyika ngo bajye mu Burundi. Ibyo rero ni ubwato tugiye kuba twageraho, aho twababwiyeho ko M23 yakoze agashya rwose mu gutabara aba baturage. Ni ubwato bwari butwaye impunzi tubabwiye zavuye Mboko na Makoboro, bwarohamye muri Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika. Ni impunzi zirimo guhunga imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Ni impunzi shakaga guhungira mu Burundi ziciye mu mazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Bivugwa ko umubare mwinshi wabitabye Imana ari abagore n'abana baguye muri aya mazi. Igitangaza cyabayeho cyakozwe na M23, ni M23 yamenye ko hari abasivili barohamye mu mazi. Igikundi kimwe cya M23 cyagumye guhangana n'umwanzi, ikindi kijya gutabara abasivili, nkuko bamwe mu batabawe muri ayo mazi barimo bagenda babitangaza bashimira M23 igikorwa yakoze cy'ubutabazi. Ubuhamya bagira bati abarwanyi bo mu mutwe wa M23 kugeza ubu tubabona nk'abacunguzi ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bati kuko twari burangire twese tugashyira, ariko twagiye kuba tubona haje ubwato bw'intambara, ndetse dutekereza ko habari abo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo baba batwikanze bakaba banaturasa, cyangwa se baba rabo ku ruhande rwa M23 nabo bakaba batwikanga bakaba baturasa batwitiranya n'umwanzi. Atariko M23 bishoboka ko yari yamenye amakuru ko habaye ikintu bita impanuka muri iki kiyaga, hanyuma nibwo yaje kuba iratabara. Bati kugeza ubu rero tubona twebwe abacunguzi ko ari M23. Bati no kuba duhunga ntago duhunga M23, ahubwo tuba duhunga amasasu y'intambara ariko uba hagati y'abahanganye. Bati ntago ari guhunga abarwanyi ba M23. Bati kuko niyo bageze aho bigarurira, kubera umutuzi ko bahatanga umutekano usesuye, duhita tureba uburyo twagaruka mu byacu. Batari ko turashimira izi ngabo za M23 zititaye ko zirimo zihangana n'umwanzi, zarebye ko twebwe nk'abasivili
tuguye mu mazi abira kandi turi mu rupfu ruremereye cyane, nubwo hari abitabye Imana bamwe na bamwe, ariko abandi yagerageje kubakemura. Ni marine rero ya M23 yakoze ako gashya, aho abantu benshi bashobora kuba bakwibaza, n'abadukurikira mwibaze namwe kuba wamenya ko hari abarohamye kandi marine yawe isa naho iri mu mirwano cyangwa se itumbiranye n'umwanzi, ukavuga uti igice kimwe ngiye kugabamo babiri, kimwe kijya gutabara ikindi igisigare, utitaye ngo ikiri bugireho na n'ubundi kiraraswa, ahubwo wumva ko wakwitangira ubuzima bw'abaturage. Amakuru yemeza ko ingabo za M23 zabashije gusubiza icyo gitero gikomeye inyuma, kirirukanka babanyuza hafi n'umupaka uhuza Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe nuko M23 nayo yohereje amato menshi kandi akomeye mu mazi ya Tanganyika, mu mugambi wo guhasha coalition ndetse no gufata intara ya Tanganyika, kubera ko iyi ntara ya Tanganyika bimaze kuba byagaragara ko ntago M23 yafungira hariya ngo icunga umutekano, ifungiye hariya. Iyi ntara ya Tanganyika igifitemo ibirindiro by'umwanzi wabo, ndetse na hariya Karemi hakiri ikibuga cy'indege ngo Uvira izagire umutekano. Nacyo cyatumye rero M23 uko amakuru yagiye atugeraho abivuga, yohereje amato menshi mu kiyaga cya Tanganyika, kandi ikavuga ko igiye gukomeza gukurikira umwanzi mpaka imukuyeho kiriya kibuga cya Karemi, ndetse no gufata ibindi bice bigiye bitandukanye biri muri iriya ntara ya Tanganyika, nk'uko yabashe kuba yakwigaruza yagarura Makoboro, ikaba yayishize mu maboko yayo, kandi ariho umwanzi yari yagabye ibitero cyangwa se yari yapangiye urugamba aturuka. Nanone kandi ngo M23 yafashe umwanzuro wihuse cyane, ijya gutabara abarohamye, yatanze intervention yihuta byihuse, ngo kuko uburyo byakozwemo ikimenye mu makuru ntago yajuyaje, hahise havamo igikundi kimwe kijya gutabara byihuse cyane, ijya gutabara abarohamye, kandi ikaba yongeye kuba yagwiza ibikoresho byinshi bya marine, byinshi n'amato y'intambara. Ni intambara itari buze korohera ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakurikijwe amakuru avuga ubwinshi bw'ibikoresho bya M23 byoherejwe muri Uvira no mu kiyaga cya Tanganyika. Amakuru avuga ko M23 yongeyeyo ingabo za infantry, mechanized artillery, marine ndetse n'abashinzwe ikirere. Ikindi nuko arwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bari bamaze gutsindwa, byatumye M23 yadevasinga mu byerekezo bibiri. Bamwe banyuze iyi misozi miremire berekeza bafite intego yo kwerekeza kujya gufata umujyi wa Kindu, abandi banyuze muri teritwari ya Fizi ku ntumbero yo gufata umujyi wa Karemi, hakiyongeraho marine igiye guca mu mazi bagahurira i Karemi. Iyi niyo ntumbero cyangwa se niyo makuru yizewe aturuka kuri navigation yacu, uko abivuga nuko M23 yahise ivuga iti nta kudohorera umwanzi duhanganye. Niyo mpamvu yahise ivuga iti twanaje kuba twapanga abanyura mu misozi miremire rwose bagende bajya gufata umujyi wa Kindu, abandi bakomeze iyindi misozi miremire bahinguke na n'ubundi muri za Karemi. Ni nako kandi marine tubabwiye uburyo yongerewe ibikoresho by'intambara hariya mu mato na hariya mu mazi ya Tanganyika, kugira ngo nabo badifasinge mu mazi
berekeza i Karemi baze guhura n'aba banyuze mu misozi ya Fizi bose bacakire umujyi wa Karemi. Ni intambara rero ku ruhande rwa koalisiyo itari buze kuba yaborohera, kuko niba bari kugaba ibitero bikarangirana n'ubundi aho baturutse M23 ibakubise ikabashorera hanyuma ikahabakura ikahigarurira. Ni intambara rero ikomeje kuvugisha amahanga menshi amangambure kuva umujyi wa Uvira wacakirwa na M23. Ni intambara yavuze cyangwa se ivugirwa mu kanama ka UN gashinzwe amahoro ku isi, ariko wakwibaza si intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, iri ku isi cyangwa se mu bihugu biri muri aka karere, dore ko harimo intambara nyinshi n'amakudeta menshi mu bihugu bya Afurika, ariko usanga UN cyangwa se akanama gashinzwe umutekano ku isi abakagize cyangwa se abitabiriye iyo nama bagaruka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ugasanga ibibazo by'ibindi bihugu barabyibagiwe. Nta wamenye rero impamvu, ni hahandi haba hari umukati usanga buri wese ariho atumbiriye cyangwa se ashaka kuba yakwerekeza ukuboko kugira ngo ahabone amaramuko. Ikindi kandi nuko ingabo z'u Burundi zari ziri mu duce twa Mwenga na Kamituga. Izi ni ingabo zari ziriyo zabaga muri Mwenga na Kamituga, bari gutabaza leta y'u Burundi, leta yabo ko yabafasha mu nzira y'umusaraba barimo. Ni inzira igoranye cyane kuko aba bagabo bagiye babura akenshi inzira yo kugira ngo babe bava muri ibyo bice, babe bakurikira bagenzi babo bababanjirije bakabona uko bambuka bagasubira mu gihugu cyabo, nubwo baciye ruhinga nyuma bakongera kuba bakwisanga mu mirwano bahanganyemo na M23. Twababwiye ko iki gitero cyongeye kuba cyagaragaramo na n'ubundi ingabo z'u Burundi, ariko abangaba bakimangamanga muri iyo misozi ya za Fizi bashaka kuba bahinguka za Karemi, barimo baratabaza leta y'u Burundi ko yagira icyo ibafasha, dore ko amakuru dufite nuko abo bagabo bari mu nzira y'umusaraba, kandi ni nako baremerewe cyane kubera ko message yaturutse mu gihugu cyabo yababwiye ko inkomere n'abitabye Imana batagomba kuba babata cyangwa ngo basige mu mayira. Ibyo rero bakaba bari guhangana nabyo mu gihe ibiribwa bisa naho byabashiranye, bya biribwa bakunze kuba ingabo z'u Burundi ubundi zikunze kuba zatwaza bya biribwa byo mu bikopu cyangwa se icyo bita military ration cyangwa se icyo bita duration, ariko ngo byarabashiranye bari kugenda biba ibyo mu giturage akaba ari byo bifashisha. Ikindi cyabashiranye ni imiti, inkomere zirimo ziragenda zitaka ziribwa ziremereye cyane, naho urumva uhetse uwashizemo umwuka we ashobora no kuba yakwiganya uburyo arimo agenda muha impumuro akaba yanamutura hasi akamusiga mu nzira. Rero oda yaturutse iwabo cyangwa se message yaturutse iwabo ivuga ko bago kari cyo kiranga umusirikare ko bagomba kwihangana bakareba uburyo bazahura n'izindi ngabo zabo zishobora kuzaturuka ngo Karemi, zikaza kubaha umusada zikabakira zikabazanira n'ibiri nkenerwa byose. Ibyo byose rero byabaye mu gihe bamwe baburanye n'abandi ahangaha muri za Mwenga ubwo bakwitwaga na M23, n'ahangaha muri za Kamituga, hanyuma baratatana, bamwe babasha kuba bakora uburyo bwo kwihuta baca mu bice bya M23 muri ya ntambara bari barimo, hamwe yo muri Plaine de Rusizi yo gufata umujyi wa Uvira. Ibingibi twabibagejeho mu buryo bw'amakuru yacu yagiye atambuka, uburyo hari ingabo z'u Burundi rwose zabaye nkaho zisaba hariya muri Plaine de Rusizi zisaba imbabazi iza M23. Baravuga bati twebwe turimo turazinga twigira iwacu mutureke, ntago dushaka imirwano. Ibyo ngibyo M23 yarabyemeye iraborohereza bacaho. Twanababwiye n'uburyo ko hari izari zafashwe matekwa nazo zisubizwa mu Burundi hatabayeho ibiganiro hagati ya M23 n'igisirikare cy'u Burundi. M23 gusa iyo yapfuye cyangwa se yabonye ari ngombwa iravuga iti reka tubarekure bajye mu gihugu cyabo. Kuri ubu rero barimo baraca ruhinga inyuma bakongera bagasubira kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twababwiye ko iki gitero na n'ubundi cyari kiganjemo ingabo z'u Burundi.
amakuru avuga ko aba barwanyi bo mu ngabo z'u Burundi cyangwa se aba basirikare b'u Burundi bamerewe nabi cyane ku buryo abagera kuri 4 bose bamaze kwiyica birashe kubera ibibazo nk'ibyo bamazemo imyaka hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basa naho birwariza akenshi ku buzima bwabo, igihugu cyabo kitagira icyo kibasovaho. Rero urumva niba bamaze kwirasamo abagera kuri 4, kandi twababwiye ko bari kugendana izindi nkomere, bakagendana abandi baguye ku rugamba, hano urumva hiyongeyeho abandi 4 batagomba kuba batabwa mu nzira, bari kugenda abirasa. Ese hazagerayo bangahe? Ni mu gihe igisirikare cyabo gisa naho cyatinze kubatabara, kuko cyabanje kuba cyariyogenga cyangwa se cyawithdrawinga gisubira mu gihugu cyabo, babanza kuba bakongera kuba bapanga. Kuri ubu nibwo bari kuba bakurikiza ikaremi kugira ngo bajye kuba batanga umusada kuri izi ngabo zabo, kandi ngo bahangane na M23. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuba cyatesekera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe gusa abayobozi b'iki gisirikare cy'u Burundi bo bisa naho ntacyo bibabwiye. Mu nkundi rero duse nabo duhiniye ahangaha, amakuru iyo ni menshi, turaza kugenda tubagezaho cyangwa se tuyabatarira uko atugezeho, tuyabagezeho natwe 5 kuri 5. Imana ikomeze kubahera no kubaha umugisha. Ndeka mbabwire ngo mwari kumwe na Byamungu, kandi tubasezereho tubabwira ngo subscribe kuri mwebwe irakenewe, comment kuri mwebwe zirakenewe. Sinzi impamvu abantu batanga comment ari bakeya, cyangwa ugasanga basubscribe ari bakeya kandi ubona ko byibuzeho abagukurikiye ari benshi. Gusa ndashimira bariya buri munsi bagenda badukubita komenti kandi bavuga bati mukomereza aho ngaho, kuko burya biduterana n'ubundi akanyabugabo, uburyo bwo kwihiringa ukikoza hirya no hino, ukagira uburyo uvuga uti uyu munsi kankora uko nshoboye kose, nubwo bihenze nubwo bigoranye kuyabona. Urumva iyo urugamba rugeze rugiye kuba rwashidika, rugere muri za Katanga, nako izo za Tanganyika, ruve muri za Tanganyika rugere muri za Katanga, rureza Ruwaraba, hehe n'ahandi, za Kindu, za Kisangani. Urumva ko noneho bizaba bigoranye cyane. Mwabantu mwe niyo mpamvu namwe mugomba kudutera akuraje, mugashira komenti, mugakanda like ku bwinshi. Abatarakora subscribe mugakora subscribe kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe 5 kuri 5. Imana rero ikomeza kubahira no kubaha umugisha muri byose mukora, kandi ibahe impagarike n'ubugingo. Nibyo mbasabiye. Ciao ciao, turaza kuba adusubira mu makuru yacu aza gukurikira yangaya.